Tau ana ngā iwi take o te ao, ki runga o Raukawa Marae. Ki te ātea o te ahurei kiriata o Māoriland. We're here because we believe in indigenous storytelling and being able to bring that to our community in Ōtaki. Our indigenous filmmakers bring new voices forward. They bring a perspective, and when there's so much, of the same, it's a space to be real and connect and to be inspired. Koinei ngā waiwai kai pakiaka e manawa nui ana ki tēnei ao, waihanga kiriata. We have our own crew, we have rangatahi ready to come into the industry. So I feel like we're at this tipping point where we could make some really incredible things. He nui ngā rangatahi huri noa I te motu nei, o tira huri noa I te ao whānui, e tino hiahia ana ki te uru atu ki nei momo mahi. Engari, te taia te whai ara o te whai kuaha kia kuhu mai I tēnei ahurea o I te ao kiriata me ki o te ao o te pūrākau. Ko tēnei ahurei tētahi tatau e kōrero hi ana e Oriwa Hakaraia, e ahei ai te rangatahi te kuhu e rongo ai ia I ngā wheako o tēnei ao. Ngā wheako I kitea e Oriwa, I aia e noho ana ki ngā rekereke o tōna whaia. I au e mātaki ana I aia, e mahi ana I aua mahi. He tino hiahia no roto I ahau ki te tautoko I aia, o tira ki te tautoko I taku hāpori me te kaupapa nei. I nāia nei kua puawai ia I te kōhanga o Māoriland, kua puta te ihu ki te ao. He mea nui ki ahau ki te uru atu ki ngā momo department me ki rereke o te ao kiriata, kia whai whiako hau ahau, kia kitea hau I te pukitea nui. Hiaha ngā momo mahi, hiaha ngā momo ringa, te hiki o te wera, e uai ki roto I te hanga I tētai kiriata. Koinei te tau te kaumātoru e whakahaere hi ana e Māoriland I tēnei kaupapa. Ka mutu, ko te whai kia hora parawa ngā kōrero pūrākau iwi take ki ngā haue whā o te ao, a haere ake nei. Regan Paranihi, Taiuru News. Ko te reo, te take.